Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Petang, kemudian tamaman, pas, kemudian takriban, lebih kurang. Ya, ini akan kita belajar dalam, karena kita akan belajar tentang al-hayatul yaumiyah pada hari ini. Cara nanyanya apa? Harus apa sini? Ya. Cara nanya, kamis sa'atul an, ya. Jam berapa sekarang? Kam as-sa'atul an. Jam berapa sekarang? Al-an as-sa'ah al-wahidah. Oke, ini akan kita belajar nanti cara mengungkapkannya. Jam 9 tepat. As-sa'atul an at-tasi'ah tamaman. Ya. Oh, jam 7, lebih kurang jam 7 pun. As-sa'atul an as-sabi'ah takriban. Takriban. Ya. Atau ini jam 7 pagi. As-sa'atul an as-sadisah sabahan. Oh, ini udah malam ya, petang atau malam bisa ini, malam. At-tasi'ah masaan. Ini jangan kita lewat nanti ya. Ini perkenalkan jamnya dulu, nanti baru kita masuk ke lewat 15 menit. Gimana? Ya, pelan-pelan. Ya. Kamis sa'atul an. Kamis, ya. Kam cuman karena bertemu dengan ini juga sukun, ada sebuah kaidah ya, idza hurrika bil kasrah. Ketemu dua sukun, maka dikasih baris yang paling ringan itu baris kasrah. Kamis sa'atul an. Kamis sa'atul an. Al-an as-sa'atul wahidah. Al-an as-sa'atul thaniyah. As-sa'atul thalithah. Rabi'ah. Al-khamisah, ya, maka ditekankan. As-sadisah, as-sabi'ah, as-thaniyah. Thaniyah jam 2. As-sabi'ah. Ya, dan ini bisa kita pakai langsung, Ustaz. Kami sa'atul an ya Ustaz. Oh, al-an as-sa'ah thaminah. Walaupun belum pas-pas kali, yang penting jam 8 terus bilang. Yang penting bisa kita pakai ini. Sabahan ataupun masaan. Oh, takriban, lebih kurang jam 8. Tamaman. Masaan kalau sudah sore ataupun malam ya. Insyaallah pertemuan kata bisa kita tambah hati. Oh, lewat 15 menit, lewat 20 menit, lewat setengah jam. Kurang setengah jam. Kamis sa'atulan. Kam itu berapa kan? Kam. Kemarin kita tanya kan, kam kitaban istaraita, berapa buku? Tapi kalau bikam apa artinya? Berapa harga? Nah, kamis sa'atulan, jam berapa sekarang? Kamis sa'atulan. Al-an. Al-ana. Al-an itu artinya sekarang. Dalam Al-Quran juga ada itu. Di al-ana khaffafallahu ankum ya, sekarang. Al-ana. Wahidah, satu. Wahidah. Ya, coba diperhatikan karena as-sa'atu ini ada apa ini? Tak marbutah, dia mu'an. Maka di sini juga mesti ada mesti ada tak marbutah. Tak marbutah kan dia harus berpasangan, ya. Dia harus sama. Semua tak marbutah, betul? Ya. Nanti jam 11 itu ya al-hadiyatu asyar, al-thaniyatu asyar. Semua dia mesti berpasangan. Mu'annas, muzakkar, itu dia. Jadi tanpa kita harus ajarkan kaidahnya, tapi begini ya, ikuti saja seperti itu.
Kami sa'atul an, ya. Kami sa'atul an. Ya. Indak sa'ah, kami sa'atul an. Punya jam enggak? Jam berapa sekarang? Gitu ya. Indak sa'ah. Indi sa'ah. Kam sa'atul an? Al-an as-sa'ah tasi'ah. 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 Ya, tasi'ah masa'ah. Tamaman ataupun takriban, ya. Tamaman artinya pas jam 9 teng. Takriban ya lebih kurang lah. Jam 9. Kathir min ashabina asabahul marad wala ayu syai. Lam yahdur kathir min az-zumala. Ainahum? Di mana? Apakah sakit atau sakit? Asabahul marad. Ustaz Mahdi ya'ti. Mutaakhir. Fi ayo. Ustaz Muhammad Andi marad asabah. Marid. Sarawan. مرتين لم يحضر صح؟ في الأسبوع الماضي أيضا لا يحضر. الأسبوع الماضي لا يحضر. لو انتهيتم من الكتابة سنقرأ هذا أولا ya لكي نتعود ثم نقرأ الحوار في الكتاب ya. Kita akan baca ini dulu supaya jelas, kemudian baru kita baca dalam buku hiwar ya. Hawilu an taktubu bi asra' waqtin mumkin ya, bi asra' waqtin mumkin. Hada ta'bir. Uktub bi asra' waqtin mumkin. Uktub apa? Tulis bi asra' dengan cepat. Waqt mungkin. As soon as possible, secepat mungkin. Nah, itu dia. Ini usulnya. Bi asra' waqtin mungkin. Uktub bi asra' waqtin mungkin, ya. As soon as possible. كيف حالك؟ لماذا تأخرت؟ لأنني بيتي بعيد عن هذا المسجد. ماذا؟ ما صليت في المسجد؟ ماذا أصابك؟ هل أصابك مرض؟ Ngaji. اتصلت بزملاء، اتصلت نلقل. حاولوا أن تتكلموا باللغة العربية. وعليكم السلام. ولماذا تأخرت يا أستاذ؟ ماذا أصابك؟ أنا أخذت بنتي. وماذا فعلت بها؟ وتعلم القرآن. في ما في ريموت. الهواء حار شوية أنا عندي. Ada Xiaomi enggak? Biasa kan kita kalau di sini
Mungkin udah diambil ke dalam ya. Mungkin dari tadi mungkin terluput mungkin tadi. Khalas ya, hawilu an taktub bi asra' waqtin mungkin ya. Bi asra' waqtin mungkin. Ya. Secepat mungkin ya. Hawilu. Likai nabda ad-dars. Ana khalas. طيب خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا نشكر الله صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قبل أن نبدأ الدرس ونقرأ الحوار في هذا الكتاب سنتعلم أولا كيف أن نسأل باللغة العربية عن الساعة ya, cara menanyakan jam ya. Iqra'u ma'i bisautin 'alin ya, iqra'u ma'i bisautin 'alin Kami sa'atul an الآن الساعة الواحدة الآن الساعة الثانية الآن الساعة الثالثة الآن الساعة الرابعة الآن الساعة الخامسة الآن الساعة السادسة الآن الساعة السابعة الآن الساعة الثامنة الآن الساعة التاسعة الآن الساعة العاشرة Jadi ini menanyakan jam dalam bahasa Arab ya. Kami sa'atul an ya. Kalau kita nggak punya jam, indak sa'ah, indaka sa'ah. Punya jam nggak? Indaka sa'ah, punya jam nggak? Kami sa'atul an. Indak sa'ah, kami sa'atul an. Baru bilang al-an as-sa'atul wahidah. Ya, lihat. Karena as-sa'ah itu dengan ta' marbutah, maka dia juga harus ta' marbutah. Sama-sama pasangan muannas ya. Semuanya muannas kan? Ta' marbutah, diperhatikan? Semua ta' marbutah. Ya. Al-an as-sa'atul wahidah. Al-an as-sa'atul thaniyah. Al-an as-sa'atul thalithah. Ya, kalaupun perlu tambahan, katakanlah mungkin ini jam 6 pagi. Al-an as-sa'atul sadisah sabahan. Ya, jam 5 pagi, subuh. Jam 7. Al-an as-sa'atu sabi'atu sabahan. Jam 8. Al-an as-sa'atu thaminatu sabahan. Lawan daripada sabah, masa. Kayak malam, itu juga termasuk masa. Sekarang jam 9. Al-an as-sa'atu al-as-sa'atu tasi'atu masaan. Masaan. Ya, jam 10. Al-an as-sa'atul 'ashiratu masaan. Tinggal ditambah saja. Ya, sering pergunakan ini dalam jumpa-jumpa supaya ingat jam berapa sekarang. Ya. Minggu depan kita tambah lewat 15, lewat 20, lewat setengah jam. Gimana cara bilangnya? Jadi nanti enggak ada canggung waktu ketemu-ketemu. Oh, indak sah. Kami sa'atul an. Langsung mulai. Kami sa'atul an. Kalau jamnya tepat 9 teng, kita pakai dalam bahasa Arab tamaman.
Al-an as-sa'atu tasi'atu tamaman. Tasi'atu tamaman. Jam 10 teng. Al-an as-sa'atul 'ashiratu tamaman. Tamaman. Jam 1 pas. Al-an as-sa'atul wahidatu tamaman. Cuman kita ragu-ragu nih, pas enggak? Lebih kurang lah. Karak-karak posa. Gimana cara bilangnya? Al-an as-sa'atul wahidatu takriban. Takriban. Al-an as-sa'atul thaniyatu takriban. Tinggal disesuaikan saja. Jadi ini dulu diingat, ya. Insyaallah minggu depan kita tambahan waktunya. Karena ini kita akan bicara tentang aktivitas harian. Jam berapa kamu bangun? Jam berapa kamu ke kantor? Nah, kan bisa kita tanya nanti supaya lebih hidup diskusi dialognya. Mata tazhab ilal madrasah, mata tazhab ilal idarah ke kantor. Fi ai sa'ah, jam berapa? Ya, fi ai sa'ah, pada jam berapa? Boleh. Tadi supaya jangan banyak kali, oke. Oke. Al-hadiyah. Asyar. Hadiyata asyar. Athaniyata asyara. Kenapa di atas tu? Kenapa di bawah ini? Ini angka 11 tu dia mesti mansub, mesti baca fathah. Dia enggak boleh baca tu. Ya, enggak bisa al-hadiyatu, mesti al-hadiyata asyara, ya. Kalau bahasa Arab itu namanya adat murakkab, dia mesti mansub, enggak boleh dibaca marfu. Nah, itu udah ada lagi sampai 12 jam, enggak ada lagi. Al-hadiyata asyara tamaman masaan, ya. Jadi jam 11 malam dah ni, ya. Athaniyata asyara takriban, jam 12 teng. Al-hadiyata, ya? Al-hadiyata, penekanannya itu al-hadiyata, athaniyata. Ya, jadi hawilu an tatakallamu ba'dukum ba'da bi su'ali hadha. Kami sa'atul an, indak sa'ah ya ustaz, kami sa'atul an. Al-ana sa'ah tsaniyah taqriban. Faqat hadha likai tata'awadu ala tahaddus, ya. Terbiasa berbicara dengan ini. Kif? Fahimtum? Faqat hadar. Al-an, aywa, al-an. Nah, sobahan min 5 ila La basa. Masalan sabahan 5, 6, sadisah, sabi'ah, thaminah, mazal sabahan, tasi'ah. Lakin bil-lail aidan naqul masaan. Jam 6 sur. Minat sadisah. Minal khamisah masaan. Khamisah sadisah. Nah, kalau itu baik untuk siang apa dipakai? Naharan. Zuhur. Ya. As-sah al-wahidah naharan. Jam 2 nun kalau bahasa Inggrisnya. Afternoon, ya, nun. Jam 2 siang. Ya. Jadi kalau di itu masaan itu agak lebih luas waktunya. Jam 5 sore sampai malam itu ini masaan juga kita bilang. Ya. Al-asyrah masaan. Naharan. Siang. Naharan. Ya. Kalaupun mau mempaskan lagi lawan dari naharan, lailan, malam misalkan. Ya.
Tapi masaan yang lebih biasa dipakai. Ya. Masaan. Petang itu. Ya. Uktub bi asra'i waqtin mungkin. Ya. Bi asra' waqtin mungkin ya. SF kalau bahasanya asap. As soon as possible. Secepat mungkin. Bi asra'i. Bi asra'i. Surah. Surah itu cepatnya. Surah. Bisurah. Bisurah. Cepat. Bisurah. Hah? Limaza ta'ti bisurah juga. Ya. Ya. Mutakhir. Mutakhir terlambat ya. Kalau lebih awal mutaqaddim. Limaza ta'ti mutaqaddiman? Belum pelajaran sudah masuk datang gitu ya. Enggak ada, itu zaman kita itu. Mutaqaddim. Qabla waqti ataupun qabla awani. Jadi tidak semua itu kita terjemahkan kata per kata ya. Tapi kita harus meniru contoh orang itu bilang bagaimana. Supaya ini. Bi asra'i waqtin mumkinin. Waktu mungkin ya, secepat mungkin. لا بأس أنا لا أمسح هذا ممكن نستخدم السبورة الثانية لا أمسح ممكن يعني بعضكم لم تنتهي منها لكي نبدأ الدرس لو أريد أن أكتب هذه السبورة أوكي بسم الله الرحمن الرحيم افتح صفحة 81 الواحدة الرابعة تحت العنوان الحياة اليومية الحياة kehidupan harian ya, hidup sehari-hari. Al-yaumiyah harian. Ya, ini daily activities kalau itunya, kegiatan harian. Kapan bangun, kapan ke kantor ya. Al-hayatul yaumiyah. Al-hayatul yaumiyah ya, kehidupan harian. Wajadtum al-hayatul yaumiyah, wajadtum kullukum? Wajadtum safhah 81. 81 أيوة الحياة اليومية وجدتم؟ أوكي نبدأ ممكن؟ أوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحياة اليومية ya daily activities kegiatan harian. Oke نقرأ بصوت عال ركزوا انظر واستمع وعد متى تستيقظ agak susah kata-kata ini ya. Istaiqadha yastaiqidhu, bangun tidur ya. Istaiqadha yastaiqidhu, kata-katanya agak asing mungkin ya, jarang kita dengar ya. Istaiqadha yastaiqidh. Oke. Marrah thaniyah. Mata tastayqidh? Astayqidhu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi al-masjid. Hal tanamu ba'da as-salah?
La. La anamu ba'da salah. Mada taf'alu ba'da salah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata ats-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil-hafilah. Banyak kata-kata baru sini, agak ganjil masih kita baca, ya. Tapi kita baca sekali lagi biar terbiasa lidah. Undur, wastami', wa'id. Mata tastayqidh? Astayqidhu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi al-masjid. هل تنام بعد الصلاة؟ لا. لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. يعني الحوار سهل لكن في كثير كلمات جديدة, ya, kata-kata baru, ya, likai nata'awad. Oke, naqra. Hal hunaka ayu kalimah sobah. Mata tastayqidh. Ma makna mata? Kapan bangun tidur, ya. Mata tastayqidh. Karena ta maka anta. Kalau huwa yastayqiz, ya, yastayqiz. Kalau ana astayqiz. Astayqiz. Wadih, ya. Mata tastayqiz. Apa artinya? Kapan kamu bangun tidur? Wadih mana? Kapan kamu bangun tidur? Astayqidhu 'inda al-fajri. Ketika subuh, ketika fajar, ya. Indal itu ketika ataupun waktu subuh. Saya bangun ketika subuh. Astayqidhu 'inda al-fajri. Saya bangun ketika subuh. Wadih? Astayqidhu 'inda al-fajri. Aina tusalli al-fajra? Ini nanya. Salat di mana? Salat subuh di mana? Fajar, salat subuh, ya. Aina tusalli al-fajra? Di mana kamu salat fajar? Salat subuh. Usalli al-fajra fil masjid. Kalau di rumah, usalli al-fajra fil bait. Oke, wadih. Fi ay masjid. Aywa, wadih. Good. Jayid. Fi ay masjid. Di masjid mana? Fi ay masjid. Tusalli. Di masjid mana? Fi ay masjid. Kan tadi tanyanya Ustaz Sulaiman, aina tusalli fajra? Usalli fi masjid. Fi ay masjid? Di masjid mana? Fi masjid Baitur Rahman. Fi masjid Jami. Fi masjid. Wadih? Fi ay masjid. Fi ay masjid. Dan pertanyaan itu bisa kita pakai arti fi ay sa'ah. Ya. Fi ay sa'ah. Tastayqidh. Contoh. Jam
Tastayqidu. Pada jam berapa kamu bangun? Fi sa'ah khamisah. Nanti kita pakai sini. Fi sa'atil khamisah sabahan. Fi sa'atil rabi'ah tamaman. Jadi tinggal digabung aja nanti dialog itu. Ya, minggu depan kita pagi-pagi waktu pertama masuk bisa kita tes dialog ini. Mata kapan? Mata. Jam berapa? Jam berapanya? Fi ai sa'ah tastayqiz? Fi ai sa'ah tusallil fajr? Fi ai masjid? Tastayqiz. Jam berapa bangunnya? Oh, fi sa'ah al-khamisah tamaman misalkan. Bangun jam 5. Mata kapan? Kapan? Jadi kalau fi ai sa'ah detail jam berapa kita bangun. Tapi kalau kapan? Oh, fi sabah, fil masa. Ya, jam. 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 Fi sa'atil khamisah tadi ini. Kalau kapan kan bisa pagi, bisa petang. Wadah? Wadah? Oke? Fi ay masjid tusallil fajra? Fi ay sa'ah tastayqiz? Oke. Rakizu al-kitab, kembali ke buku. Aina tusallil fajra? Di mana kamu salat subuh? Usallil fajra fil masjid. Wadih mana? Oke. Hal tanamu ba'da salah? Apakah kamu tidur setelah salat? Saat ini salat subuh artinya ya. Hal tanamu ba'da salah? La. La anamu ba'da salah. Wadih mana? Wadih? Wadih. Oke. Mada taf'alu ba'da salah? Mada taf'al? Mada taf'al? Kama sa'altuka, mada taf'al? Mada ta'akharta? Mada taf'al? Ayo. Ngapain sesudah salat? Nah, ini tinggal kita kembangkan aja. Minggu depan kita bisa tanya ini. Mada taf'al ba'da salah? Aqra'ul Qur'an, wa aqra'ul jaridah, aqra'ul kitab. Kan bisa kita kembangkan. Jangan semuanya baca Quran, SMS atau apa gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan? Banyak hal. Olahraga, riyadah. Oke. A'malur umaris ar-riyadah. Umarisur riyadah. Jadi nanti bisa banyak beragam jawabannya. Ya, saya lakukan olahraga. Aina tumarisur? Umarisur riyadah fi raudah, fi taman riyadah. Aina tumaris aywa? Maza taf'al ba'da shalah? Umarisur riyadah. Aina tumarisur riyadah? Nanti tinggalnya fil mal'ab, ya, fi taman riyadah, ya, gitu ya. Lapangan stadion, ya, lapangan. Jadi tinggal kita kembangkan. Jadi supaya mengalir nanti dia dialognya, ya. Maka di kosakata dihafal sedikit-sedikit supaya ini, ya. Aqra'ul Quran, aqra'ul jaridah, ya, saya baca koran, aqra'ul kitab, saya baca buku. At-tamasya, ya, tamasya. Safar itu pergian jauh ya. Khalas? Ashrabul qahwah, ini bisa juga ashrabul qahwah fil maqha. Aina madza fa'alta ba'da asna ashrabul qahwah ma'al asdiqa fil maqha, dengan teman-teman saya minum kopi di kedai kopi fil maqha. Jadi tinggal dikembangkan nanti cara jawabnya kan. Jangan semua sama aqra'ul Quran semua. Jadi baca Quran semua. Betul memang baca Quran, tapi maksudnya supaya beragam gitu ya. Wadih? Mada taf'alu ba'da salah? Aqra'ul Quran.
Ini karena yang ngarangnya orang Muslim bagus, jadi Quran itu. Mata tazhabu ilal madrasah. Mata tazhabu. Kapan kamu pergi? Mata tazhabu ilal madrasah. Ya, ke kantor, mata tazhabu ilal idarah. Ke kampus, mata tazhabu ilal jamiah, bukan jamiah, jamiah. Mata tazhabu ilal jamiah, ilal madrasah. Mata tazhabu ila kemana lagi? Idarah, kantor. Ilal maktab. Mata tazhabu. Wadih makna? Ya. Azhabu ini bisa dua bentuk. Bisa as-sa'ata langsung atau fis-sa'ah. Kita tambahkan fi. Ya. Jadi kalau ditambahkan fi, maka barisnya menjadi fis-sa'atis sabi'ah. Tapi karena fi dihilangkan, maka dibaca as-sa'atas sabi'ah. Ya. Ya, artinya dua-dua bisa dipakai. Ustaz saya nggak mau ini. Boleh. Azhabu fis-sa'atis sabi'ah. Boleh. Langsung juga boleh. Azhabu sa'atas sabi'ah. Ya, dalam bahasa Arab itu nanti namanya mansub ala nazil khafid. Ya. Dibuang huruf jar maka dibaca dengan mansub. Artinya dua-dua boleh. Azhabu fis-sa'atis sabi'ah. Boleh. Azhabu sa'atas sabi'ah. Boleh. Wadih? Hal tazhabu bis-sayyarah? Hal tazhabu bis-sayyarah? Apakah kamu pergi dengan sayyarah? Mobil. Hal tazhabu bis-sayyarah? Apakah kamu pergi dengan mobil? Apakah kamu pergi dengan mobil? Hal tazhabu bis-sayyarah? La azhabu bil-hafilah. Hafilah mana hafilah? Bus, ya. Hafilah itu karena muatnya banyak. Hafilah. Bus. Ya. Tidak, saya pergi dengan bus. Makna kullu wadih? Hunaka ay soal, ay soal lil makna? Wadih, Pak Muhammad? Aina. Kapan kamu pergi? Mata tadhabu ilal madrasah. Ke sekolah. Kalau kampus ilal jamiah. Ila ke. Maksudnya? Astaiqiz. Ya. Kalau boleh itu untuk menguatkan sebenarnya. Ana astaiqiz itu kemudian lagi. Tapi nggak dihilangkan ana juga bisa. Astaiqiz langsung. Nggak, ditanya tadi. Kan harusnya astaiqiz dengan ana. Bisa juga kita ulang. Ana astaiqiz. Tapi kalau dalam ngomong biasa nggak diulang lagi ana itu. Langsung astaiqiz. Karena dalam astaiqiz itu sudah ada ananya itu. Sama kayak tastaiqiz sudah ada antanya di situ. Enggak perlu lagi bilang anta. Ya, karena kalau bicara itu lebih simple ya, lebih sederhana, tidak panjang-panjang. Kayak saya tadi indak sa'ah. Kalau tanya saya itu kan hal indaka sa'atun? Naam, indi sa'atun. Kam sa'atul an? Itu kalau dialog ini formal. Tapi kalau indak sa'ah, kam sa'atul an? Jadi lebih lempang. Indi sa'ah. Punya jam enggak? Indak sa'ah. Kami sa'atul an. Ya, lebih lempang dia. Karena kan dialog kan lisan itu kan bahasa lebih singkat ya, tidak. Tapi kalau kita menulis ya mungkin baru kita tulis lebih formal. Oke, kullu wa'na wadih. Ustaz Abdul Qahar, wajadtum al-ma'na kullahu? La hayaqitun. Oke. Naqra marrah tsaniyah ya. Undur. Wastami'. Wa'id. Mata tastayqidh?
Astayqidhu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajr? Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajr fi al-masjid. Hal tanamu ba'da as-salah? La. La anamu ba'da as-salah. Mada taf'alu ba'da as-salah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? La. Adhhabu bil-hafilah. Adhhabu bil-hafilah. Ya. Ini tambah kosakata lagi. Bid-darrajah. Ya. Bid-darrajah. Dengan sepeda. Oke. Apa tanya? Hal tazhabu bis-sayyarah? La, azhabu bid-darrajah. Saya pergi dengan sepeda. Kalau sepeda motor, bid-darrajah. Dengan Honda maksudnya. Bid-darrajatin nariyah. Sepeda motor. Jadi minggu depan kalau kita mulai dialog udah mulai banyak kosakata ini. Jadi jangan semuanya dengan bisayarah. Walaupun semua bisayarah. Bid-darajah nariyah, bil-hafilah, pakai pilihan ya. Kereta api qitar. Bagus. Tanya-tanyakan begitu jadi kan tambah kosakata juga itu. Bil qitar. Becak enggak ada. Becak. Jangan bebankan saya. Ya, kereta api, ya. Bil masyi, jalan kaki, ya, bil masyi. Apa? Ya, qitar juga. Ya, qitar. Bil qitar. Ya. Jadi pilihannya banyak nanti dah ke depan. Bil masyi, bil qitar, bis sayyarah, bil hafilah, bil basha mungkin kalau itu. Darajah itu sepeda. Ya. Nariyah itu karena dari kata tanar itu ya, motornya yang membakar dia. Bidarajah nariyah. Ya, kalau kuda bil hisan ya pakai. Bakhirah. Bakar. Tapi kita nggak pakai kapal. Ya biasa-biasa aja lah, bidarajah nariyah. Saya punya guru dulu almarhum sudah, Ustaz Nur Ismail LML. Beliau orang Sigli ya, dosen UIN. Tapi beliau pengajar kami bahasa Arab di Manpika dulu. Itu setiap kosakata yang asing itu beliau tahu, gitu ya. Saking begitu ada. Lama di Mesir dia. Dan yang memotivasi saya waktu ke Mesir itu beliau banyak. Jadi ketika beliau mengajarkan kami bahasa Arab itu nggak ngomong bahasa Indonesia sedikit pun. Dia ngomong sampai kosakata yang kita nggak perhatian pun dia tahu, gitu lah. Karena banyak bergaul di Mesir dia. Banyak bergaul dan dia dengar orang Arab langsung dengar. Kita kan yang formal-formal yang biasa kita tahu. Kalau itu kan detail-detail kan nggak terlalu diikuti lagi ya. Tapi dia sampai hafal begitu. Almarhum dia tapi. Nur Ismail.
pasaran, amiyah. Yang bahasa kita pakai bahasa Fusha semua, saya nggak ada campuran. Kalau yang campuran itu biasa amiyah, itu pasaran. Pasaran itu. Kalau kosakata yang itu nggak dirubah, tetap durian. Ya, manggis, karena nggak ada buah itu di luar. Jadi itu kan di luar ini ya. Nama itu nggak akan dirubah. Ada yang diarabkan, ada yang ikut bahasa itu. Ya, kayak telepon, hatif. Ya, ini telepon bahasa Arabnya itu hatif. Ini hatif, ini telepon. Ini telepon. Kenapa? Kata-kata hatif itu orang memanggil, kan asli dasar kata-kata hatif itu memanggil orang lain dan orang itu mendengar, cuma nggak tahu orangnya di mana. Nah, telepon kita kan bicara, tapi kita kan orang. Nah, itu dia dipakai hatif, kata-kata hatif, telepon. Tapi untuk kata-kata kayak kata-kata baru kayak sekarang, karena nggak ditemukan di Arab, karena yang ditemukan di Inggris ya terpaksa harus ikut. Ya. Kayak pertama-tama dulu al-komputer dibilang, al-komputer juga karena nggak ada ini kan. Nggak diterjemahkan bahasa Arab, al-komputer, al-internet. Ya, akhir baru sekarang itu bukan kosakata yang ini al-hasub al-ali ya itu komputer, alat menghitung itu ya. Ya, komputer. Jadi bahasa itu berkembang sesuai dengan ilmu yang dilakoninya lah. Ya. Semakin berkembang ilmu ya semakin berkembang bahasanya. Wadih? ممكن اوكي قليلا شويه طيب لا بأس لكي نستمر خلاص الرياضة ضاد itu ضاد taman riyadhah طيب نبدأ الحوار لكي السلام عليكم يا أستاذ عثمان. كيف حالك؟ متى تستيقظ في الصباح؟ متى تستيقظ في الصباح؟ أستيقظ فجر. أوكي. في أي ساعة تستيقظ؟ في الساعة في الساعة الخامسة صباحا. في الساعة الخامسة صباحا. أين تصلي الصبح؟ في مسجد بيت الرحمن. وماذا فعلت بعد الصلاة؟ قهوة مع في المقهى. في المقهى ما شاء الله. هل تذهب إلى المسجد بالسيارة؟ هل تذهب إلى المسجد بالسيارة؟ لا أذهب إلى المسجد نارية. اوكي بالدرجات النارية. أهلا وسهلا. مع السلامة. اوكي sambil kita ini kan. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من زمان لم أراك. أين كنت؟ كنت في Banda Aceh. Aywa. Maza amilta fi Banda Aceh. Maza amilta. Punuh pebut. Maza amilta fi Banda Aceh. Amiltu
Ziarah ziarah ahli ahli fi Banda Aceh. di Banda Aceh. Ziarah ahli. Masya Allah. Mata tastayqiz fi sabah. Astayqiz. Astayqidu Indal indal fajr. fajar. Fi ay sa'ah tastayqiz? Astayqidu Fis fis saati Jam berapa ini? jam 5. Jam al-khamisah sabahan. Sabahan. Wa aina tusalli subh? Usalli Subh fajri fil masjid Baitur Rahman. fi Masjid Baitur Rahman. Okey, baik. Wa madza taf'alu ba'da salah? Madza taf'al? Pun bubut. Mada taf'al Ba'da salah? ba'da shalah al-riyadah. Ar-riyadah. Umarisur riyadah. Umarisur riyadah. Aina tumarisur riyadah ya Ustaz Muhammad? Fil baiti, samping rumah. Tumarisur riyadah. Wara abaiti ya, di belakang rumah. Wara abaiti. Wara abaiti. Oke. Hal tazhabu ila al-masjid bis-sayyarah? Hal tazhabu ila al-masjid bis-sayyarah? Jangan dulu. Hal tazhabu ila al-masjid bis-sayyarah? Fahimta kalam ya Ustaz Muhammad? Fahimta? Fahimtu. Saya tanya jelas tanya. Itu dia. Azhabu bit darajatin nariyah. Masya Allah. Tamam. Ma'assalamah. Oke. La ba'sa. Ini juga bagian melatih ini kita kan untuk ini ya. Memori kan. Jadi ternyata banyak yang nganggur. Dengan kita ini banyak hidup kembali lagi dia. Fokus. Ya. Tarkis, ya. Tarkis. Fokus tarkis, ya. Bit tarkis. Ya, bit tarkis ya, fokus bit tarkis ya, lazim bit tarkis ya Ustaz Muhammad. Lazim bit tarkis ya, tarkis dengan fokus ya. Bit tarkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Masmuk? Ismi Ridwan. Zaman lam araka aina kunta? Kuntu fi baiti. Aina taskun? Askunu fi Panggoy. Hal baituka ba'idun an hazal masjid? Hal baituka ba'idun an hazal masjid? Kalau hal jawabannya na'am ataupun la. Hal baituka, fahimta kalami? Hal baituka ba'idun an hazal masjid? La. Baiti qaribun min hazal masjid. Oke. Mata tastayqis? Astayqidu
عند الفجر. في أي ساعة تستيقظ؟ في أي ساعة تستيقظ؟ في الساعة صباحا صباحا. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في بيتي في المسجد. في أي مسجد تصلي الفجر؟ في أي مسجد؟ في مسجد بيت الرحمن. بعد الصلاة ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بعد الصلاة؟ بعد صلاة الفجر ماذا فعلت؟ أقرأ القرآن. ما شاء الله. طيب، هل تذهب إلى المسجد بالسيارة؟ هل تذهب إلى المسجد بالسيارة؟ Apakah pergi dengan mobil? Hal tasabu ila masjid bisayarah? La. Darajatin nariyah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ma'assalamah. La ba'sa Ridwan. Anta ghibta miraran wa hadarta marrah. Maza fa'alta? Fahimta kalami? Inta ghibta miraran. Semua hadarta marrah faqat. Semua ghibta, semua hadarta. Fahimta kalami? Lama absen. Hadir sekali. Absen lagi. Hadir sekali. Maza fa'ata? Fahimta kalami? Anta ghibta miraran. Miraran itu berkali-kali ya. Miraran ya. Anta ghibta miraran, hadarta marrah, semua ghibta, semua hadarta. Maza fa'ata? La ba'sa, amzah mak, la ba'sa. طيب، السلام عليكم. كيف حالك؟ ما اسمك؟ أين كنت يا مولزن؟ أنا لم أراك منذ زمان. ما شاء الله. أي مرض أصابه؟ في رأسه. ما شاء الله. شفاه الله. هل ذهبت معه إلى المستشفى؟ هل ذهبت إلى المستشفى؟ ذهبت إلى المستشفى. هل تذهب بالسيارة؟ نعم، أذهب بالسيارة. طيب، يا مولزون، متى تستيقظ عند الفجر؟ في أي ساعة تستيقظ؟ في الساعة 5 صباحا. وماذا تفعل بعد ذلك؟ هل تصلي الفجر؟ نعم، تصلي في مسجد الرسول. طيب، وبعد الصلاة ماذا فعلت؟ أسمع الخطبة. طيب، وفي أي ساعة تذهب إلى وماذا تعمل الآن؟ kerja في المقهى. مع من تشرب القهوة؟ مع زميلي. ما شاء الله. أهلا وسهلا. مع السلامة. تمام. السلام عليكم. كيف حالك؟ ما اسمك؟ أنت أول مرة هذه ولا أول مرة؟
طالب جديد طالب جديد ثاني مرة مع من؟ لا أنا وانتو أوكي وانتو ما اسمك؟ ماذا؟ قذافي ما شاء الله قذافي معمر قذافي هذا اوكي من اين انت يا قذافي؟ اين تسكن تك اوكي saya tanya dari mana bahasa taskunu fi Hagus Selatan ma'aman taskun fi Hagus Selatan ma'aman askunu ma usrati hal taskunu fi baitin هل تسكن في بيت؟ أسكن في بيت. هل بيتك بعيد عن هذا المسجد؟ لا. بيتي قريب من المسجد. طيب أهلا. متى تستيقظ يا قذافي؟ قبل الفجر ما شاء الله. في أي ساعة تستيقظ؟ ما شاء الله صباحا ثم أين تصلي الفجر؟ أصلي فجرا في مسجد السلام. ماذا فعلت بعد الصلاة؟ بعد الصلاة أنا أدرس كتاب ما شاء الله. هل أنت طالب؟ أين طالب في أي مدرسة أو في الجامعة؟ انتهيت من الدراسة الجامعة. وماذا فعلت الآن؟ ماذا تعمل؟ أنت موظف أو أنت موظف؟ معلم في أي مدرسة تعلم؟ ما شاء الله تمام. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Oke. Ya apa sambilan itu nanti mengalir biasa. Assalamualaikum ya Ustaz Qahar. Kaifa haluk? متى تستيقظ يا أستاذ قهار؟ متى تستيقظ يا أستاذ قهار؟ عند الفجر. وأين تصلي الفجر يا أستاذ قهار؟ في المسجد. في أي مسجد تصلي الفجر؟ بيت الرحمن. أين تسكن يا أستاذ قهار؟ أسكن في دار السلام. هل بيتك بعيد عن هذا المسجد؟ هل بيتك بعيد؟ تعرف بعيد؟ هل بيتك بعيد عن هذا المسجد؟ Jawabannya na'am atau la? Na'am, baiti ba'idun an hadzal masjid. Baik. Hal taskunu fi baitin aw fi shaqqah? Fi bait. Okey, baik. Hal tanamu ba'da salah? لا طيب. وماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن ما شاء الله. أوكي. هل تذهب إلى المسجد بالسيارة؟ أذهب بالدراجة. طيب. أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ خيرولي. كيف حالك؟ لماذا غبت في الأسبوع الماضي؟ أين كنت؟
Ini kan contoh kuntu marid, aywa kuntu. Ayu marad asabak? Ayu marad asabak? Sudah. Tep. Mata tasakhi ya Ustaz Khairuli? Indal qabla al-fajr. ما شاء الله. في أي ساعة تستيقظ؟ الرابعة تماما. ما شاء الله. وماذا فعلت بعد الصلاة؟ وماذا فعلت بعد أن تستيقظ؟ ماذا فعلت؟ أقرأ. ما شاء الله. والمشي ما شاء الله. أين تصلي الفجر؟ بيت الرحمن. أين تسكن؟ هل تسكن في بيت؟ مع من تسكن في بيت؟ مع من تسكن في بيت؟ مع من؟ مع من تسكن؟ أسكن مع أسرتي. هل بيتك بعيد عن هذا المسجد؟ بيتي بعيد عن هذا المسجد. أهلا وسهلا. أهلا بك. مع السلامة. على خير وليس بأخير. كيف حالك أستاذ مهدي؟ لا بخير والحمد لله. زمان لم أراك. أين كنت يا أستاذ مهدي؟ كنت سفر في السفر ماليزيا. إلى ماليزيا. ماذا فعلت في ماليزيا؟ هو رجل أمين. بعد أن تكلم قال كذبت. إلى ماذا فعلت في ماليزيا؟ هل أنت تاجر؟ هل أنت تاجر؟ أو رجال أعمال؟ رجال أعمال ما شاء الله. أنت فلوس كثير ها؟ طيب متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. في أي ساعة تستيقظ؟ أستيقظ في الساعة الرابعة قبل الفجر. نعم قبل الفجر. ثم بعد ذلك أين تصلي الفجر؟ صليت في مسجد. أي مسجد تصلي؟ في أي مسجد تصلي؟ في مسجد بيت الرحمن. طيب أين تسكن أنت؟ أنا أسكن في Simpang 4. قريب من هنا. قريب من هنا. هل تذهب إلى المسجد بالحافلة أو بالسيارة؟ ذهبت إلى المسجد بالمشي. بالمشي ما شاء الله. لأن بيتك قريب من هذا المسجد. وبعد الصلاة ماذا تفعل؟ أقرأ القرآن وذكر إلى الله. ما شاء الله وذكر. هل تمارس الرياضة؟ نعم أنا أمارس الرياضة. أي رياضة تمارس؟ أي رياضة؟ الجري؟ ليس فتنس ما شاء الله. Ada sini, lupa saya. طيب كم مرة تقرأ القرآن في كل أسبوع؟ كم مرة؟ قرأت القرآن كل صباح؟ كل صباح؟ أحيانا. ما شاء الله ya. Ahyanan kadang-kadang. Ya, sometimes kadang. Sedikit kita tambah kosakata. Ayu surah min al-Quran
tuhibbu an taqra? Ay surah. Surah Al-Kahfi. Oh, هذا فقط في يوم الجمعة. هل تقرأ في يوم الجمعة؟ لماذا تحب سورة Al-Kahfi? Hunaka kasir minal qasas. Ya. Jadi dirangkai. Hunaka kasir minal qasas. Ya, di sini. Hunaka ya fi suratil kahfi. Fi suratil kahfi. Kan kamu suka baca surah Al-Kahfi kan? Kathirun ya. Kathirun minal qissah. Ya, jamaknya qasas. Makanya ada surat namanya Al-Qasas. Ya, katsirun minal qissah ataupun Al-Qasas. Nah. Fi suratil kahfi katsirun minal qasas. Qasas jamaknya. Kisah satu cerita. Banyak kisah qasas. Maka dalam Quran kan ada surat namanya surat Al-Qasas. Cerita-cerita. Nah. Oh. Kisah atau cerita aja ya. Al-Kahfi. Fi surat Al-Kahfi ya. Liannahu huwa yuhibbu an yaqra surat Al-Kahfi. Taib. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Taib. Kif? Kam sa'atul an? Al-ashirah. Takriban. Jangan bilang kurang 10 nanti kurang 10 minggu depan insyaallah kita bilang ya. Kurang 10 menit ya. Kita bilang illa 10 daqaik. Kurang 10. Naktafi bihadzal qadar? Kaif? Kifayah? Atau naqra makra akhirah summa naktafi bihadzal qadar. Oke? Marah tsaniyah. Undur. Wastami'. Wa'id. Mata tastayqiz? Astayqidu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajr? أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. طيب هناك أي سؤال قبل أن نختتم؟ أي سؤال؟ في سؤال؟ من التعويد كثير من التعويد ya dibiasakan ya. Lazim min at-ta'wid. Awada yu'awidu. Adah. Ij'alhu adatan. Jadikan kebiasaan. Oke, lau ma fi hunaka ma fi soal, naktafi bihadzal qadar. Nakhtatim bilhamdulillah wa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.